ni amakuru atugezeho nonaha, ni amakuru yihutirwa cyane, ni amakuru asobanura byinshi cyane mu mutekano, politiki na diporomasi. Ibi ni ibiri kubera mu karere k'ibiyaga bigari, ubwo turibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko niho hakomeje kugenda havugwa ibikomeye cyane. Turi kuza no ku butaka bw'u Burundi, turumva byinshi cyane biri kuvugwa. Ubu tuvugana ni amakuru agezweho nonaha yihutirwa cyane. Navuga neza ko ari amakuru atari meza ku gisirikare ndetse na leta ya Tshisekedi muri rusange. Leta ya Kinshasa yongeye gushya ubwoba nyuma yo kubona tanka z'intambara zirenga 50 zipakiye kuri Scania. Ibi bimodoka bisanzwe bitwara imizigo cyangwa se bigatwara n'andi mamodoka nk'uko bigaragazwa. Ibi ngibi byari biri kwinjizwa mu birindiro bya 23. Kuri ubu benshi basobanuye neza ko ibi bimodoka byose byazanywe mu rwego rwo kuko 23 yamaze kunoza umugambi wo gufata uduce dutatu hafi tuni yavuyemo igahita ikurikizaho Uvira, kandi ngo bikaba mu masaha atarenze 24. Ubwo ni ukuvuga ko ari umunsi umwe. Ibi byose byagaragaye bituruka hariya mu mujyi wa Bukavu nk'uko bitangazwa. Benshi bavuga neza ko ibitwaro byose ari ibitwaro bisa naho bigiye gukoresha imbaraga z'umurengera, kandi bikagira ingaruka zikomeye cyane ku basoda b'abarundi bari hano muri Kivu y'Amajyepfo neza, dore ko bongeye no gukaza umutekano ku mipaka. Bisa nkaho bari bamenye amakuru ko intare za Sarambwe zishobora kuba zigiye kugarukana izi mbaraga zidasanzwe. Ni inkuru yatitije benshi, harimo na perezida w'igihugu cy'u Burundi ufite abasirikare benshi cyane muri ibi bice. Ibintu birakomeye rero, ndi bukubwire byinshi cyane. Ibice 23 yari yararekuye, ni ukuvuga Sange, Plaine de Ruzizi, Kabunambo, Bijombo ndetse n'inzira zaho. Aha hose tuvugana ubu ngubu ingabo za leta ya Kongo zahaye umwanya 23 hatabayeho kuvuga amasasa, ariko zihita zirukankira mu marembo y'umujyi wa Uvira kugira ngo zibashe gukavaringa ndetse zishyiraho ikimeze nk'amabariyeri kugira ngo 23 kuhinjira bize gusaba imbaraga zikomeye. Ariko bisa nkaho uko bimeze ubu 23 nta mbaraga byaza kuyisaba ukurikije imbaraga n'ibikoresho yazanye bitandukanye n'ibyari bisanzwe. Amakuru agaragara ndetse abaturage benshi cyane basa naho bagiye bitera hejuru bagakoma amashyi bagashimira intare za Sarambwe zakomeje kugenda zigaragaza umutima wo kubazirikana maze zikagaruka muri ibice. Ibi kandi bikozwe ku itegeko rya General Sultani Makenga nyuma yaho perezida w'iki gihugu cya leta ya Kongo ndetse na leta ye muri rusange batigeze bubahiriza amasezerano namwe mu bijyanye n'amasezerano ya Washington. Aba bakoze amakosa akomeye cyane ndetse baza gusa naho bakoze ibara. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda humvikana ibisa nkaho ari ukudahuza hagati ya Tshisekedi, ubwo ni ukuvuga ni Tshisekedi ndetse nabo bayoboranye muri iyi guverinoma ye bagiye bagerageza gufata imyanzuro ijyanye n'ibyo basabwe mu masezerano ya Washington. Bisa nkaho bakomeje kugenda binangira, kandi benshi bemeza neza ko inama nyinshi cyane perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yazigirwaga ndetse akaza kugenda azifatamo imyanzuro binyuze kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi. Kugeza kuri ubu ngubu benshi barasobanura neza ko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari umwe mu basa n'abashutswe na perezida w'igihugu cy'u Burundi mu buryo bisa nkaho ari uburyo budasobanutse. Benshi cyane barasobanura neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari umwe mu bajyanama ba hafi perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi afite ndetse bamuba hafi, dore ko benshi banemeza neza ko ari we wamugiriye inama zo kwanga ibyo 23 yamusabaga. Ubu tuvugana rero ari kwisama yasandaye, bisa nkaho bitagishobotse kuko intare za Sarambwe zo nta gusubira inyuma. Ibikoresho byazanywe neza ibaze ko ibitwari byinshi byashyizwe mu barracks nshya ndetse aho 23 yamaze kugira defense zikomeye cyane. Ubu tuvugana hari ibikoresho bishya byazanywe bisa naho bikiri muri aya masikania yarabipakiye, ibindi nabyo biza bigenzwa muri uyu muhanda nk'uko amakuru bigaragaza. Ubu tuvugana bisa nkaho hatangiye ikikango gikomeye cyane 23 isaha ku isaha. From now dushobora kuza kumva inkuru y'uko ibitero byo kwinjira mu mujyi wa Uvira byatangiye. Mu by'ukuri benshi bemeza neza ko
M23 bagendeye uko yafashe umujyi wa Uvira ubwo yaherukaga kuwufata n'ubwo yaje kuwurekura bisabye ibiganiro ndetse n'ibyo benshi bise igitutu cy'amahoro ariko cyangwa se igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko benshi bavuze neza ko ibi byose M23 yabikoraga kugira ngo hubahirizwe amasezerano ya Washington, ariko biza kurangira Tshisekedi ayishe kugeza ubu, ari nabyo byatumye M23 iza gusanga yagaruka muri ibice. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa n'iyamaze gukaraba leta ya Kongo kuko isa naho ariyo yagiye yinangira mu bijyanye n'amasezerano yanze gushyira mu bikorwa ndetse no kugarura amahoro muri ibi bice. Ibi byose bikagaragazwa nuko Tshisekedi yagiye aca inyuma akirirwa yirukanka mu bihugu asaba intwaro, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yamuhaye uburyo bwo kuza kubahiriza amasezerano, ndetse ibyo yasinyiye nta na kimwe yigeze akora birimo kurwanya ndetse no kurimbura FDLR, ndetse ibi byose yakomeje kuvunira ibiti mu matwi ahubwo akirukanka asaba izindi mfashanyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa naho yamaze kumukaraba neza yamuretse, ndetse ibyatumye M23 ibona neza ko noneho ikibazo cyayikuraga muri ibice cyakemutse, kandi ko kongera kubifata bisa nkaho ari ukubifata burundu nk'uko yafashe umujyi wa Goma, hakaba hatajya hagira n'umwe uhirahira kuyibwira ngo nive muri uyu mujyi. Ubu tuvugana M23 iraza gufata umujyi wa Uvira wiyongere kuri Goma na Bukavu ndetse n'ibindi bice by'ingenzi, ndetse hakaza kuba humvikana igisa nkaho ari intambara, ariko benshi bemeza neza ko itari buze gutinda. Ingabo za leta ya Kongo n'abarundi baherereye mu mujyi wa Uvira basa naho bawurinze ndetse baryamiye amajanja, bemezwa ko M23 nitangira gusheringa bishobora kuza kubagora kuko uyu mujyi bananiwe kurinda igihe bari bafite ibikoresho biremereye, bafite ingabo zirimo abacancuro, ingabo za Angola, ingabo za Tanzania n'abandi basirikare benshi cyane bari baraje muri uyu mujyi kugira ngo babashe kuwukavaringa, ariko biza kurangira intare za Sarambwe zibakubitiye ahareba Inzega. Kuri ubu rero bisa nkaho ari urucabana M23 mu buryo bwayo. Imisozi ikikije ibice imyinshi bamaze kongera kuyigeramo nk'uko bahahoze, ndetse batangiye kugenda bashyiramo ibikoresho byabo. Nanone benshi bibajije impamvu Wazalendo ndetse n'izi ngabo za leta ya Kongo bakibona ibikoresho bya M23 batangiye kuva mu bice M23 yari yararekuye bakabivamo, ndetse hatumvikanye n'amasasu menshi cyane nk'uko abaturage babitubwira. Itangazo rikomeye cyane ni itangazo ryemeza urupfu rw'abajenerale bagera kuri 2. Abangaba Meja Genero 2 bapfuye, ndetse bivugwa neza ko baguye ku butaka nyine bari barimo bagerageza kukorodona cyangwa se kuyobora ibikorwa bya gisirikare by'iki gisirikare cyabo cya FARDC mu mugambi wo kwisubiza Rubaya n'Amasisi. Yakomeje kuvugwa operasiyo z'M23 ziri gukorwa n'itsinda rikomeye cyane ry'abasore bo muri Special Force, itsinda ry'ingabo ridasanzwe nyine. Aba ngaba nibo bivugwa neza ko bakomeje kugenda bakora ibi bikorwa bitandukanye bikomeye byo kuba bagerageza guhitana bakuru ndetse n'abayoboye urugamba. Ubu tuvugana rero aba bajenerali 2 bamaze kwicwa, ndetse bishwe mu mirwano isa naho itari inakomeye, ahubwo M23 yaje kwinjirira azenguruka iza gutungura ku buryo bukomeye cyane, aho aba basirikare bari bamaze kugera, ndetse kugira ngo baze gutanga briefings za nyuma ku bitero bikomeye cyane byari byamaze gutegurwa n'igisirikare cya M23. Ubu tuvugana imirambo y'aba ngaba byamaze kwemezwa neza ko yamaze no kugezwa i Kinshasa, ahari amarira n'agahinda mu gisirikare cya leta ya Kongo. Itangazo ryasohowe ndetse rinasinywaho n'umukuru w'ingabo, aho byemezwa neza ko ari igihombo gikomeye cyane. Bisa nkaho ingabo za leta ya Kongo zamaze kugira umujinya w'umuranduranzuzi, ndetse zatangiye gutegura ngo ibitero bisa naho biremereye cyane. Ni nyuma y'uko ibitero bya drone byamaze kuba nkaho binetralizwa na M23 ikabiburizamo ku buryo bukomeye cyane, ndetse no muri ibice n'ububiko bw'indege bukaba bwarangijwe. Ndavuga izi ndege z'intambara ntoya za drone. Ubu tuvugana Tshisekedi bivugwa neza ko yongeye gutuma indege mu bwoko bwa Su-25 nyuma y'uko izari ziri kuri ubutaka inyinshi zagiye zangirika zikaraswaho, ndetse izindi zigera kuri 3 zahanuwe, kandi izi ni indege zihenze cyane ku buryo ushobora kutabyuka mu gitondo ngo uvuge ngo urayiguze. Tshisekedi biravugwa neza ko iyo yamaze gutuma mu gihugu cy'Ubushinwa nk'uko bigenda bitangazwa, ariko bamwe bavuga neza ko uyu mugabo yayitumye muri Turikiya ariyo izifashishwa mu kwihorera ndetse no guhorera aba basirikare be bamaze kwicwa ku buryo bw'amaherere. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
bacitse intege muri ibi bice bisa nkaho batakiri kuhagaragara. Benshi baremeza neza ko ari agahinda gakomeye cyane muri izi ngabo. Gusa nanone benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo nibataza gucunga neza baza kwisanga bakuru muri cyo bose bamaze gushira, kuko byamaze kugaragara neza ko harimo abagambanyi bakomeye cyane bindiriwe bakorana na M23 mu nyungu zayo, kandi aribo batanga amakuru na muvomi yari yose, bakanatanga na kote febre na kote foru zabo kugira ngo M23 ize kugenda ibakubitira mu cyico, ndetse abangaba bakaza kwihunza ahari kubera ibi bikorwa. Bivugwa neza ko ubutasi bwa M23 bwamaze kwinjirira bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, bakaba bagenda batanga bagenzi babo ndetse bakabagambanira ku buryo bw'amaherere. Ubundi ntabwo bibaho, ntabwo bisanzwe ko abajenerali bagera kuri 2 bose bashobora kwicirwa icyarimwe, ndetse baba bafite abarinzi, bafite uburyo bateguyemo ibikorwa byabo. Gusa bitewe nuko bari baherereye mu bice batekerezaga neza ko M23 kugeramo bisa naho bigoye, bisa nkaho M23 yari ifite amakuru ndetse yuzuye ya muvoma iyo ari yose, ndetse naho bashobora kuza kunyurira kugira ngo baze gutungurwa banaraswe igitaraganya. Ni inkuru zibabaje ziri guturuka mu gisirikare cya leta FARDC ahangaha nyine ku butaka bwa leta ya Kongo. Nanone ariko ku butaka bw'u Burundi haravugwa umwuka mubi mu gisirikare, ndetse haravugwa imyanzuro ikomeye cyane ishobora kuza gufatirwa umukuru w'igihugu, nyuma y'uko bivugwa neza ko umukuru w'igihugu konte yanyujijweho amafaranga amamiliyoni menshi cyane ikijyanye n'ikiguzi cy'abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa leta ya Kongo. Iyi konte kuri ubu ngo irera nta n'urutoboye ruriho, mu gihe hari hagiyeho amamiliyoni menshi cyane. Bivugwa neza ko yari yaturutse mu gihugu cya Kongo, nyuma y'uko kandi aya mafaranga buri irengero Tshisekedi asa naho we yamaze kubohoka, yamaze kuyohereza, ariko perezida w'u Burundi we arahatwa ibibazo na bamwe mu basirikare be ndetse n'abandi basobanura byinshi cyane ku bijyanye n'irengero ry'amafaranga. Bivugwa neza ko uyu mugabo ashobora kuba yaramaze kuyubakamo inzu ikomeye cyane, bivugwa neza ko yujuje mu gihugu cy'Ububiligi. Turakomeza gukurikirana ibijyanye n'iyi nkuru n'irengero ry'amafaranga, ariko hari izindi nkuru nanone zivuga neza ko uyu mugabo mu gihe yabatsinzwe amatora ashobora no kuza gufata umwanzuro wo kwimukira akigira mu gihugu cy'Ububiligi. Amerika yarakaye. Bivugwa neza ko Donald Trump yavuze neza ko atakemera gusuzugurwa na rimwe, agasuzugurwa n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi yagiye ahatiriza yingingiriza kenshi asaba leta z'ubumwe za Amerika kumuha ibikoresho bigezweho by'intambara mu butasi ndetse n'ibindi birimo n'abasirikare, kugira ngo abemerere ibirombe bya Rubaya ndetse n'ahandi habarizwa amabuye y'agaciro, nawe ngo maze bamufashe kurwanya M23. Leta z'ubumwe za Amerika isanzwe ikora nk'ikirumira habiri nk'uko benshi bayishinja, isa naho yari ifite inyungu zitandukanye kuri M23, kuko n'ubundi amakampani ya leta zunze ubumwe za Amerika aracyagaragara hariya, ndetse aracyadiringa ibijyanye n'uko hacukurwa amabuye y'agaciro. Kugeza kuri ubu ngubu Rubaya amakampani menshi arimo na y'Abashinwa ndetse n'Abafaransa. Ubu rero biravugwa neza ko Tshisekedi n'ingabo ze bahawe warning, babwirwa neza ko batemerewe kongera no guhirahira berekeza mu bice bya Rubaya. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu gihe cyakongera kurasa n'igisasu na kimwe Rubaya, yaba mu birombe ndetse no mu baturage, mwakumva kaba Tshisekedi ashobora kuza kwisanga yatwawe uwa Maduru, ndetse uyu mugabo yarakariwe ku buryo bukomeye cyane na leta z'ubumwe za Amerika. Benshi ntabwo bashidikanya ku buhanganye ndetse n'ubukaka bwa leta z'ubumwe za Amerika. Kuri ubu ngubu rero baravuga neza ko Tshisekedi we asa naho ari mu mazi abira, kubera ko yarenze ku masezerano ndetse aragenda akora ibimeze nko gufera, niko twakoresha iyi mvugo, cyangwa se kweskoroka leta z'ubumwe za Amerika, ababeshya ko asinya amasezerano agiye kuyubahiriza maze amahoro agahinda. M23 ibice yasabwe kuvamo yarabikoze, ndetse n'ibindi yagiye isabwa kugira ngo amahoro agaruke. Ibi yagerageje kubikora neza, ariko hasigara uruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo cyangwa se leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu. Akaba ari nayo mpamvu bemeza neza ko byamaze kugorana. Kuri ubu benshi barashidikanya ku bijyanye n'uko Tshisekedi no kongera kuba yasubira ku ntebe y'umukuru w'igihugu bizamugora, ndetse bisa nkaho leta z'ubumwe za Amerika yamaze kumva M23 kurusha uko yumvaga uyu mukuru w'igihugu cya Kongo wafashwe nk'umubeshyi, afatwa nk'umugambanyi, umweskoro, ndetse nkaho bidahagije bahise batangirira kumushyiriraho sanctions cyangwa se n'ibihano bikomeye cyane. Benshi ntabwo bemeza ko ari ibihano, ahubwo bavuga neza ko ari nyirantarengwa, kuko
igisirikare cya leta ya Kongo gishobora kuza gukora amwe mu makosa akakigiraho ingaruka zikomeye cyane nk'uko biri kugenda bitangazwa. Amakuru aragaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kujya ku gitutu gikomeye cyane mu by'ukuri nyuma y'uko bari bagabye ibitero ndetse banamanuye intwaro zo kwerekeza Rubaya mu Birombe ndetse n'ahandi. Ubu rero bisa naho byasubiwemo. Iki gisirikare cya leta ya Kongo gifite ubwoba ndetse cyatangiye kuba nkaho gitakamba ariko byamaze kurangira. Ni inshuro ya kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yihanangirije leta ya Tshisekedi imubwira neza ko akomeje gukora ibisa naho ari ukwica amasezerano ndetse nko kugarura amahoro bigasa naho ntacyo bimubwiye, ariko hashira iminsi akaba ari ufata iya mbere aboroga atabaza amahanga ngo yaratewe. Ibi rero benshi bavuga neza ko byamaze kugenda biteshwa agaciro. Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yamaze gushyira akadomo nta zindi negosiyasiyo no kwinginga no kudiringa byinshi na perezida Tshisekedi. Ibi nibyo bigomba gukurikizwa, nta gisasu cyangwa se drone cyangwa se ibitero by'igisirikare cya leta ya Kongo byongera kwerekeza Rubaya. Mu gihe baba bakoze ibi ngibi baba bashatse gusuzugura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku yindi nshuro, hashobora kuza kuba ikintu kidasanzwe. Kuri ubu kandi haravugwa ibitero byari byarateguwe mu mezi hafi abiri yo byo kwisubiza Rubaya. Ubu M23 nubwo yari yagerageje kugenda yirwanaho zimwe mu ntwari ikagerageza kuzirasaho, ibindi ikabitwika ndetse ikagerageza kwirukana izi ngabo hafi mu birometero 35 turutse Rubaya. Kuri ubu ngubu igisirikare cya leta ya Kongo gihagarikiwe ibi bitero ndetse gitegekwa kuba ingabo zacyo zasubira inyuma ntizongere no kwegera Rubaya. Bari bamaze kwitegura ndetse bivugwa neza ko n'ibikoresho bindi byari byamaze kugezwa muri ibice. Agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko amakuru ari kubigaragaza, ariko nanone benshi bemeza neza ko Tshisekedi ari ukomeje gusemera ndetse no kuba akomeje kugenda akurira akaga iki gihugu. Kugeza kuri uyu mirwano irakomeje mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, ndetse ubwo turavuga mu bice bya Uvira no mu nkengero zaho Wazalendo zirakirukanka imisozi, ziracyasahura, zirakica ndetse ziracyakora ibyaha bitandukanye. Aha naho rero hakomeje kugenda hagaragara ikibazo gishobora kuba ku ngabo z'Abarundi bitewe n'uko zakomeje kugenda zigaragaza uruhare, imbaraga ndetse zikagaragaza byinshi cyane mu bisa naho arizo ziri gutera motivasiyo aba Wazalendo bakomeje gukora ibikorwa by'ubwicanyi kuri ubu butaka. Bisa nk'aho abanyamurenge bo bahigiwe ndetse bagambaniwe, bisa nk'aho bashaka kuzarimburwa. Ibi byose rero birakomeza kugenda abigaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza ko igisirikare cya leta ya Kongo n'Abarundi bafite umugambi mubisha ku batuye mu bice bya Minembwe, Mikenke, Puezero n'ahandi habarizwa abanyamurenge, kuko bivugwa neza ko bashaka kuzahagira barracks z'igisirikare cya P5 cyashinzwe n'uwitwa Kayumba Nyamwasa ushaka kurwanya leta y'u Rwanda. Kugeza kuri ubu ngubu iki gisirikare gikomeje kuba ngo kisuganya, ariko na twirwanaho bwacyo iragikubita ubwo bagerageje kugaba ibitero muri ibi bice. Bigaragaza ko urugamba aho rugeze hatoroshye, aho igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gitungurwa ku buryo bukomeye cyane. Ubwo twagiye za Rubaya habereye ibitendo karahabutaka, aho M23 yongeye gufata abawazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bari baje kugaba ibitero ku birombe bya zahabu ndetse na za diyama koruta biherereye hariya neza Rubaya, ahazwi nyine nko muri quartier y'ibirombe. Ahangaha hasanzwe hafitwe na M23. Ngira ngo ibi birombe byavugishije benshi kugeza ubwo Tshisekedi nawe ubwe yagiye ajya mu nama zitandukanye ndetse akagenda atanga ibi birombe nk'ahantu azamuha abasirikare ndetse n'intwaro, nyamara akabitanga atari ubifite mu maboko ye kuko bifitwe n'ingabo za M23. Imbaraga z'umurengera uyu mugabo yongeye gukoresha kugira ngo Alliance Fleuve Congo M23 ize kuba yava muri birombe maze abone uko amurika ibi ku banyamahanga ngo bamuhe intwaro ndetse n'abasirikare baza kumufasha urugamba. Ibi ntabwo byamukundiye uko ibitera ari gukora byaje kuba imfabusa nyuma y'uko M23 yaje guhongera uburinzi ndetse ikaza kurindira kure apana guhagarara muri ibi birombe, maze akaba ariho intambara ibera. Amakampani y'Abashinwa niyo ari gucukura muri ibi birombe akorana na M23, mu gihe abawazalendo bakomeza kuza kuhagaba ibitero bakomeje guhura n'uruva gusenya. Abawazalendo n'ingabo za leta ya Kongo barimo baratungurwa ku buryo bwo ku rwego rwo hejuru, dore ko byamaze kugaragara neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kwifashisha drone ndetse n'izindi ndege z'intambara za kajugujugu bakaza kumisha ibisasu muri ibi bice. Aha rero M23 niyo yamaze gutangira umwitangirizwa. Abasirikare b'igisirikare cya
leta ya Kongo bakumiriwe kure ndetse hafatiwe benshi cyane. Haje kugaragara na wazalendo zicaye neza isoni n'ikimwaro ari byinshi cyane, bigaragara neza ko bafatiwe kuri uru rugamba. Ni inkundura ikomeye cyane yo kwigarurira ibi bice, ariko byakomeje kugenda bibagora nk'uko amakuru bigaragaza, aho benshi bemeza neza ko izi ngabo za leta ya Kongo uretse kwemera ibyo zisabwa kwigarurira ibi bice, hatabaye izindi imbaraga z'umurengera z'amahanga bigoye. Ubu tuvugana abasirikare ba leta ya Kongo bongeye gukora ibyaha bikomeye cyane byo kurasa mu baturage. Ibi byabaye nyuma y'umujinya ukomeye cyane, nyuma yo kunanirwa kwamburamo 23 ibi bice ndetse kugira ngo ibe yahava maze baze gusigara bahakontorora. Ibintu ntabwo bikomeje korohera muri Kivu y'Amajyaruguru, hakomeje kugenda hagaragara ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nanone kandi hakomeje kuvugwa amakuru akomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero mvuga Kivu y'Amajyepfo urajya wumva ibi bice byegereye u Burundi ndetse n'ibice bishyira ku Rwanda mu burengerazuba hafi na za Bugarama. Ni ukuvuga ngo ni muri Kivu y'Amajyepfo nyine, za Uvira n'inzira zaho uturuka hano za Bukavu werekeza Kamanyoru ukomeza hirya za Sange. Aha rero niho tugiye kwimurira inkuru zacu zemeza neza ko imirwano ikomeye cyane yabereye muri iki gice, ariko kandi hafi n'umujyi wa Uvira mu bice bya Poezero ndetse na Mikenke. Abasirikare b'Abarundi bongeye guhangana na 23 ku rugamba, biza kurangira 23 bagaritse nk'uko bitangazwa. Amakuru avuga neza ko twirwanaho ndetse na 23 bakomeje kugenda bakora ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho babashije guhagarika izi ngabo za leta ya Kongo zari zakomeje kubataka ndetse zibamereye nabi muri ibi bice nk'uko amakuru bigaragara. Induru zakomeje kuvuga, abasirikare benshi cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugaragaza neza ko imbaraga ziri gukoreshwa 23 na twirwaneho ngo ari imbaraga z'umurengera, mu gihe ibi bice bigaragaramo ingabo za leta ya Kongo n'Abarundi basa naho bacitse intege. Icyorezo cya Ebola gikomeje kuvuza ubuhuha muri izi ngabo, benshi bemeza neza ko gutsindwa urugamba bisa naho bifite ishingiro, ariko benshi banemeza neza ko n'ubundi batigeze barutsinda mu gihe iki cyorezo cyari kitaragaragara kuri ubutaka bwa Kongo. Induru zirimo ziravuga, ibisasu biremereye cyane bikomeje kugenda byumvikana mu nkengero z'umujyi wa Uvira, aho twirwaneho ikomeje guhangana ku buryo butoroshye. Izi ngabo z'abanyamurenge zikomeje kugerageza kuba zashyiraho amabariyeri akomeye ndetse n'ibirindiro bibuza izi ngabo za wazalendo, Abarundi ndetse na FARDC kwinjira mu bice bya Minembwe. Benshi bemeza neza ko bisa naho bigoye, ariko bari kugaragaza ibimenyetso byemeza neza ko FARDC ikomeje kugenda ikora ibingibi mu gihe 23 yarekuye bimwe mu bice. Benshi biyumvishaga neza ko urugamba rusa naho rugeze kuri finali, ahubwo bisa nkaho urugamba rwagiye rwakomera, ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo urugamba rukomeza kugenda rubakomerera. Ibintu ntago byoroshye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Leta ya Kongo FARDC ndetse binyuze mu bakuru ndetse n'abashinzwe gukurikirana imikorere yacyo ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bamaze gusohora itangazo rikomeye cyane. Ni itangazo ryemeza urupfu rw'abajenerale bagera kuri 2. Abangaba Meja General 2 bapfuye, ndetse bivugwa neza ko baguye ku butaka nyine bari barimo bagerageza kukorodona cyangwa se kuyobora ibikorwa bya gisirikare by'iki gisirikare cyabo cya FARDC mu mugambi wo kwisubiza Rubaya n'Amasisi. Yakomeje kuvugwa operasiyo za 23 ziri gukorwa n'itsinda rikomeye cyane ry'abasore bo muri Special Force, itsinda ry'ingabo ridasanzwe nyine. Aba ngaba nibo bivugwa neza ko bakomeje kugenda bakora ibi bikorwa bitandukanye bikomeye byo kuba bagerageza guhitana abakuru ndetse n'abayoboye urugamba. Ubu tuvugana rero aba bajenerali 2 bamaze kwicwa ndetse bishwe mu mirwano isa naho itari inakomeye, ahubwo 23 yaje kwinjirira zenguruka iza gutungura ku buryo bukomeye cyane, aho aba basirikare bari bamaze kugera ndetse kugira ngo baze gutanga briefings za nyuma ku bitero bikomeye cyane byari byamaze gutegurwa n'igisirikare cya 23. Ubu tuvugana imirambo y'aba ngaba byamaze kwemezwa neza ko yamaze no kugezwa Kinshasa, ahari amarira n'agahinda mu gisirikare cya leta ya Kongo. Itangazo ryasohowe ndetse rinasinywaho n'umukuru w'ingabo, aho byemezwa neza ko ari igihombo gikomeye cyane. Bisa nkaho ingabo za leta ya Kongo zamaze kugira umujinya w'umuranduranzuzi ndetse zatangiye gutegura ngo ibitero bisa naho biremereye cyane. Ni nyuma y'uko ibitero bya drone byamaze kuba
nkaho binetralizwa na M23 ikabiburizamo ku buryo bukomeye cyane, ndetse no muri ibi bice n'ububiko bw'indege bukaba bwarangijwe. Ndavuga izi ndege z'intambara ntoya za drone. Ubu tuvugana Tshisekedi bivugwa neza ko yongeye gutuma indege mu bwoko bwa Su-25 nyuma yuko izari ziri kuri ubutaka inyinshi zagiye zangirika zikaraswaho, ndetse izindi zigera kuri 3 zahanuwe, kandi izi ni indege zihenze cyane ku buryo ushobora kutabyuka mu gitondo ngo uvuge ngo urayiguze. Tshisekedi biravugwa neza ko iyo yamaze gutuma mu gihugu cy'Ubushinwa nk'uko bigenda bitangazwa, ariko bamwe bavuga neza ko uyu mugabo yayitumye muri Turikiya ariyo izifashishwa mu kwihorera ndetse no guhorera aba basirikare be bamaze kwicwa ku buryo bw'amaherere. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bacitse intege muri ibi bice, bisa nkaho batakiri kuhagaragara. Benshi baremeza neza ko ari agahinda gakomeye cyane muri izi ngabo. Gusa nanone benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo nibataza gucunga neza baza kwisanga bakuru muri cyo bose bamaze gushira, kuko byamaze kugaragara neza ko harimo abagambanyi bakomeye cyane binjiriwe bakorana na M23 mu nyungu zayo, kandi aribo batanga amakuru na muvomi yari yose, bakanatanga na kote febre na kote foru zabo kugira ngo M23 ize kugenda ibakubitira mu cyico, ndetse abangaba bakaza kwihunza ahari kubera ibi bikorwa. Bivugwa neza ko ubutasi bwa M23 bwamaze kwinjirira bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, bakaba bagenda batanga bagenzi babo ndetse bakabagambanira ku buryo bw'amaherere. Ubundi ntabwo bibaho, ntabwo bisanzwe ko abajenerali bagera kuri 2 bose bashobora kwicirwa icyarimwe, ndetse baba bafite abarinzi, bafite uburyo bateguyemo ibikorwa byabo. Gusa bitewe n'uko bari baherereye mu bice batekerezaga neza ko M23 kugeramo bisa naho bigoye, bisa nkaho M23 yari ifite amakuru ndetse yuzuye ya muvoma iyo ari yo yose, ndetse naho bashobora kuza kunyurira kugira ngo baze gutungurwa banaraswe igitaraganya. Ni inkuru zibabaje ziri guturuka mu gisirikare cya leta FARDC ahangaha nyine ku butaka bwa leta ya Kongo. Nanone ariko ku butaka bw'u Burundi haravugwa umwuka mubi mu gisirikare, ndetse haravugwa imyanzuro ikomeye cyane ishobora kuza gufatirwa umukuru w'igihugu, nyuma yuko bivugwa neza ko umukuru w'igihugu konte yanyujijweho amafaranga amamiliyoni menshi cyane ikijyanye n'ikiguzi cy'abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa leta ya Kongo. Iyi konte kuri ubu ngo irera nta n'urutoboye ruriho, mu gihe hari hagiyeho amamiliyoni menshi cyane. Bivugwa neza ko yari yaturutse mu gihugu cya Kongo, nyuma yuko kandi aya mafaranga buri wirengero Tshisekedi asa naho we yamaze kubohoka, yamaze kuyohereza, ariko perezida w'u Burundi we arahatwa ibibazo na bamwe mu basirikare be ndetse n'abandi basobanura byinshi cyane ku bijyanye n'irengero ry'amafaranga. Bivugwa neza ko uyu mugabo ashobora kuba yaramaze kuyubakamo inzu ikomeye cyane, bivugwa neza ko yujuje mu gihugu cy'Ububirigi. Turakomeza gukurikirana ibijyanye n'iyi nkuru n'irengero ry'amafaranga, ariko hari izindi nkuru nanone zivuga neza ko uyu mugabo mu gihe yabatsinzwe amatora ashobora no kuza gufata umwanzuro wo kwimukira akigira mu gihugu cy'Ububirigi, aho M23 yakomeje kugenda ihagarara muri ibi bice kugira ngo itamburwa ibi bice bibarizwamo amabuye y'agaciro menshi cyane ndetse n'ibindi iby'ubutunzi. Ubu tuvugana ububiko bw'intwaro nyinshi cyane, harimo tanka z'intambara, imodoka z'intambara zo mu bwoko bwa BM24 Combat, ndetse hakaza n'ibindi bikoresho bikomakomeye, amabogisi y'amasasu ndetse n'ibindi biturika biremereye cyane. Ibi byose byamaze gufatwa n'inkongi y'umuriro. N'ibibombe bigera kuri 423 yifashishije, ndetse mbere yo ko yamaze kwifashisha drone yo mu bwoko bwa kamikaze ntiyaza kugira ikitanga, kuko yamaze guhanurwa n'izi ngabo za leta ya Kongo zifashijwemo n'ingabo za Angola. Bivugwa neza ko zamaze kugera mwabiriya bice. Ubu tuvugana ububiko bukimara gutwikwa ndetse bukimara gukongoka, izi ngabo bisa nkaho nta kindi zari zifite zo gukora uretse gusubira inyuma. Bivugwa neza ko ari ububiko bwasaga naho burinzwe ku buryo bukomeye cyane, ariko benshi bakibaza niba M23 itaba yagambanye na bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, kuko uko izi ntwaro z'ingabo za Kongo zahiye benshi bakomeje kugenda babyibazaho. Bivugwa neza ko harashwe amarokete, ariko nanone sayo marokete gusa. Bivugwa neza ko bisa nkaho uwayarashi yari afite amakuru yaherereye ibiturika bishobora kuza gukongeza n'ibindi, kuko benshi bemeza neza ko aya marokete akimara kuraswa yarashwe ahari haherereye ibiturika birimo amagrenade ndetse n'amasasu. Bivugwa neza ko ari byo byakongeje n'ibindi
n'ibindi byinshi cyane mu bikoresho. Kontineri zigera kuri 2 zarimo ibijyanye n'amasasu, bivugwa neza ko zahiye zigakongoka, imodoka z'intambara ndetse n'ibindi bikoresho byari bwifashishwe muri ibi. Bisa nk'aho igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaze gufata umugambi wo gushinga ibirindiro bikomeye cyane hariya mwabira bice. Nakubwiye ko ari ibirometero 35 gusa uturutse za Rubaya mu isantere nk'uko byagiye bigaragara. Aha kandi niho hari gupangirwa imigambi ikomeye cyane yo gukoresha imbaraga z'umurenge, bisa naho ari kirimbuzi abaturage babigwamo. Ibi ntabwo ingabo za leta ya Kongo zari zibyitayeho, zari zamaze kwanzura guhita zitera ndetse zikaza guterana imbaraga z'umurengera nyine. Ubu tuvuga ni umugambi wamaze kuburizwamo kuko izi ntwaro zose zahiye zabaye umuyonga. Ni agahinda gakomeye cyane ku ngabo za leta ya Kongo zongeye gutakaza ibitwaro biremereye gutya, ndetse ahasaga n'ahagiye gushyirwa ikigo cyangwa se barracks zikomeye cyane, ibirindiro biza kwibasira ibice bya Rubaye. Ubu tuvugana byose byamaze kuburizwamo, ndetse bisa nkaho n'ingabo zari zamaze kwegerezwa muri ibi bice kugira ngo zize kuza zifashisha ububiko zamaze gusubira inyuma. Ubu tuvugana hamaze gucikamwe ibice mu gisirikare cya leta ya Kongo, aho benshi bavuga neza ko hamaze kugaragaramo ikimeze nk'aho ari akagambane kari gukorwa na bamwe mu basirikare bakuru, ndetse bakaza kubikora mu nyungu za M23, ariko nanone ari urwego rwo kumvisha Tshisekedi kuko batari guhuza, ndetse bisa nkaho Tshisekedi bamwe bashaka nuko bashobora kuba bamugirira nabi, ariko bikagaragazwa nuko bakomeje kugenda bagambanira ibice bimwe na bimwe. M23 benshi bagaragaje neza ko yagiye yinjirira mu bihe bitandukanye amatelefone, ndetse bitangarijwe na Perezida Tshisekedi ubwe mu nama Kinshasa yari yagiranye n'itangazamakuru, avuga neza ko M23 yinjiriye itumanaho ryabo ndetse ikagenda imenya amakuru n'amabanga y'ibyo bapanga. Ibi nabyo byaba intandaro yo kugira ngo iki gisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gihura n'ibihombo, gikomeze kugenda cyumvishwa. Ubu tuvugana ibi bice M23 byari byamaze gushyirwamo izi ntwaro yamaze kubikaba, ndetse bisa nkaho mu by'ukuri yamaze kuhagira ahantu hasanzwe, nyuma y'uko hari haramaze kugenda haba umuhanda usa naho ari nyabagendwa, mu gihe mu by'ukuri uyu muhanda wari uri kwifashishwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Bisa nkaho mu minsi ya mbere utari umeze neza, ndetse wari wamaze gutunganywa kugira ngo ibikoresho ramforo ndetse na backup n'ibindi byose bizajya bizanwa. Ahangaha hari hagiye kubera urugamba rukomeye cyane bize kujya bihagezwa amahoro. Ibi rero byagaragajwe n'ibimenyetso bigera kuri 3 bivugwa neza ko igisirikare cya M23 ahangaha cyabonye kugerageza kuba cyakigarurira ibi bice ndetse kigafata n'izi ntwaro bigoye kurusha ikindi gihe icyo ari cyo cyose, kandi amasaha yo gutangira gusheringa kw'izi ngabo za leta ya Kongo yari yegereje. Bivuga neza ko M23 yabarashe ndetse ikaza kwangiza izi ntwaro mu gihe bari bataratangira kuzirashisha n'igisasu na kimwe nk'uko bari babipanze. Ubu burinzi bwakoreshejwe ndetse bivugwa neza ko bwaje gusa naho ari bwo bwagambanye kugira ngo izi ntwaro zitwikwe. Bivugwa neza ko abasirikare bapfuye ari bake cyane ugereranyije n'umubare wari uhari. Bivugwa neza ko hari abatekereje ko ibi ngibi byagiye kuba bamwe bakaza kuberereka kugira ngo bataza kuhasiga ubuzima, ibyemeza ikimeze nk'akagambane nyine ahangaha muri iki gisirikare cya leta ya Kongo. Si ubwa mbere M23 yibasira ububiko bw'intwaro bw'igisirikare cya leta ya Kongo. Kuri ubu yongeye kubisubiramo ndetse inabikora ibabaje ku buryo bukomeye cyane. Izi ngabo za leta ya Kongo nk'uko amakuru bigaragaza, kugeza kuri ubu ngubu benshi cyane baraca amarenga bavuga neza ko uretse intara ya Chopo hariya ku kibuga cy'indege cya Kisangani hangijwe bimwe mu bikoresho bisa naho bihenze, by'umwihariko ho byari ibikoresho bikoreshwa mu kirere ndetse n'itumanaho ndetse n'ibindi birimo amadrones. Kuri ubu ngubu ni indi nshuro M23 yangije iby'agaciro gakomeye cyane, by'umwihariko ibyari bigiye gukora barracks hafi y'ikigo cyose. Ububiko neza bwari kujya bufatirwa hafi kugira ngo bitaza kugora izi ngabo zari zamaze kwiyemeza kugaruka za Rubaya ndetse ngo zirimbura ibiti n'amabuye. Inkuru zirakomeza kugenda zigaruka ku kagambana ariko bitaramenyekana wagakoze, byanateje umwiryano ukomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo. General Evariste Ndayishimiye yongeye kugaragara
nk'uko bivugwa akorana n'imitwe y'iterabwoba ndetse imitwe y'abagizi ba nabi. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi akomeje gukorana na FDLR umunsi ku munsi nyuma y'uko ingabo z'u Burundi zagiye zigaragara mu bice bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bisa nkaho uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda ashyiramo akabarwa kugira ngo we na Tshisekedi utetse igihugu cya Kongo umugambi wabo wo kurimbura abanyamurenge bakabamara bawugereho ndetse bawugereho mu gihe gito. Ibi bisa nkaho byamaze kugenda bishyirwamo ndetse binaterwa inkunga n'umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, Eugene Habyarimana, nawe akaba akomeje kugenda agira ngo igisirikare yise P5 bivugwa neza ko ashobora kubateraniye na Kayumba Nyamwasa. Ubu tuvugana rero aba rero ngo bashaka kuzimura abanyamurenge ngo aho abanyamurenge batuye bashyira ibirindiro by'ingabo zabo nk'uko byakomeje kugenda bivugwa. Ubu tuvugana rero inama zirabaza hato na hato ndetse zikakomeza kugenda zibera ku butaka bw'u Burundi ndetse no ku butaka bwa Kongo, ariko igihurizwaho ni kimwe n'uko benshi bavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yisanze muri iyi ntambara ndetse yamaze no kwinjira mu gukorana n'imitwe y'iterabwoba, ibyo benshi bemeza neza ko bishobora kumugezaho ndetse bikamufatishiriza ibihano bikomeye cyane mpuzamahanga. FDLR yemejwe nk'umutwe w'iterabwoba ndetse nk'umutwe w'ibyihebe. Ibi kandi byemejwe n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi. Gukorana nayo rero biba bifatwa nk'aho ari ibintu bibi cyane. Uyu kandi umutwe wa FDLR nyine ubarizwa ku butaka bwa Kongo uterwa inkunga n'igisirikare cya leta ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero bamaze kugenda banoza inama ndetse uko bahabwa ibikoresho n'agahimbazamusyi bazahabwa kugira ngo bakomeze kugenda batera Minembwe ndetse n'ibindi bice bibarizwamo abanyamurenge ngo bakomeze kugenda babarimbura. Kuri ubu ngubu nanone hongeye kugaragara indi nama nyine nk'uko nabikubwiye, bivugwa neza ko yari inama isa naho yari iyobowe na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Uyu kandi yari agamije kumvisha FDLR ko bayiri inyuma mu bijyanye n'ibikoresho ndetse n'ubundi bufasha bazakenera. Tshisekedi nawe akazabaha ibijyanye n'amafaranga nk'uko bivugwa neza ko yamaze kugenda yabemerera. FDLR yamaze kurya karungu, ariko benshi cyane baravuga neza ko izi nama ntacyo zivuze kuko n'ubundi FDLR yakomeje kugenda iterwa inkunga ku buryo bukomeye cyane, ariko umusaruro wayo ukaza kwitambikwa na M23 yabatsembatsembye kugeza ubu hakaba hasigaye bamwe b'ingerere. Nubwo bivugwa neza ko iyi ngengabitekerezo bafite yanze kuranduka burundu, ariko M23 aho bagiye bahanganira isa naho yagiye ibahashya ku buryo bukomeye cyane. Benshi bavuga neza ko bisa nkaho bizagora uyu mutwe kongera kwisuganya ngo ube watera Minembwe uyifate, nubwo wafatikanya n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ari naho benshi bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yisunze umugabo mbwa bagomba kuzakubitanwa uko byagenda kose. FDLR bivugwa neza ko kuyisunga biba bisa naho watangiye kujya muri gahunda zo gukorana n'imitwe y'iterabwoba nk'uko bigaragara. Ndetse perezida w'igihugu cy'u Burundi, bamwe mu bayoborana iki gihugu cy'u Burundi by'umwihariko inzego za gisirikare, banenze iki gikorwa ku buryo bukomeye cyane, dore ko bivugwa neza ko mu byo bemeranyije bivugwa neza ko hari abasirikare bazajya baturuka ku butaka bw'u Burundi bakajya gukorana n'uyu mutwe ku butaka bwa leta ya Kongo, kandi byagiye bigaragara ko bakoranye iminsi itandukanye. Iri rero risa naho ari ikosa rikomeye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye gukora, kuko benshi bavuga neza ko gukorana n'iyi mitwe y'iterabwoba bishobora kuza kuzanira igihugu cy'u Burundi ibibazo bikomeye cyane, birimo no gufatirwa ibihano mpuzamahanga. Igisirikare cy'u Burundi FDNB gishobora kuza kwisanga cyagiye mu kaga gakomeye cyane bitewe n'uko uyu mugabo utetse iki gihugu cy'u Burundi yamaze kwijandika mu mitwe y'iterabwoba ndetse imitwe igamije gukora ikimeze nk'aho ari ubwicanyi no gutsembatsemba ubwoko bw'abanyamurenge, dore ko iyi mitwe yo gutera u Rwanda byo byakomeje kubananira ndetse bisa naho byabaye inzozi. Ubu tuvugana rero perezida w'u Burundi yamaze kubisunga ngo barimburane ubwoko bw'abanyamurenge. Igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri ahitwa Masisi cyamaze gukora tombe y'uduce dutandukanye, Bukinanyana, Gashenyi ndetse na Runigi ndetse n'ahitwa Rushiha ndetse n'ahitwa na Kigano. Ubu tuvugana rero utu duce twose twamaze kugenda tugaragaramo ingabo za M23 nk'uko tubikesha Emmanuel Ndizeye Rutebuka, umuyobozi wa Masisi. Iyi teritwari yavuze neza ko intare za Sarambwe zamaze kongera kwisubiza ibice byinshi cyane byari
byari byaramaze kugenda birekurwa, ndetse nyuma yo igisirikare cya Kongo cyabagabyeho ibitero bikomeye cyane bikaza kurangira baharekuye. Amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo kigaragaza ibimenyetso byinshi cyane byemeza neza ko uko urugamba rumeze kugeza ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kugenda bikura mu mirwano. Ahitwa Runigiho bivugwa neza ko 23 yahiciye abasirikare benshi cyane muri iyi mirwano yabereye Masisi kugira ngo bigarurire utu duce kuko byagiye bitangazwa. Ariko nanone ahitwa Gatoyi, ni muri segiteri ya Gatoyi nyine ubu tuvugana naho 23 isa naho hafi ya hose yahigaruriye, ari naho harimo ibi bice bya Masisi nkomeje kugenda nkubwira. Intare za Sarambwe zigaruriye, imirwano irakomeje, ariko igihangayikishije benshi nuko abaturage bongeye kugaragara bahunga ibintu byari bimaze iminsi bitagaragara muri ibi bice. Intare za Sarambwe zikomeje kugenda zishyira abaturage mu buzima binyuze mu bayobozi bayobora aka gace ka Masisi, Rutebuka, uyu nguyu ndetse n'abandi bayoborana aka gace bakomeje kugenda bahumiriza abaturage bababwira neza ko bagomba gusubira mu buzima busanzwe ndetse bagakomeza imirimo yabo. Gusa nanone amakuru aragaragaza neza ko intare za Sarambwe zo zitari kuryama, zikomeje kwa divansinga. Ubwo twageze mu birometero bigera kuri 32 uturutse Rubaya, ayitwa Gakwere ndetse n'ayitwa Kinigi. Ubu tuvuganaho ibiri kuhaba bisa nkaho bitewe ubwoba ndetse bisa nkaho bitigeze bihaba ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Intare za Sarambwe zirimo zirabaga neza nta kinyamugingabo za leta ya Kongo zirimo ziragerageza kugaruka kugaba ibitero muri ibi bice. Ubu tuvugana hitwa Cyugi niho hamaze gufatirwa abasirikare bakomeye b'igisirikare cya leta ya Kongo. Bivuga neza ko intare za Sarambwe zigiye guhita zibanyuruza mu buryo bukomeye cyane. N'abasirikare bivuga neza ko ari bamwe mu bayoboye urugamba rwo kuza kugaba ibitero hano Rubaya. Intare za Sarambwe zamaze kubacakira mu buryo budasubirwaho, ndetse hakaza kugaragara amakuru yemeza neza ko abangaba ari bamwe mu bari bahedinze delegation y'ingabo zaba FARDC ndetse FDLR ndetse na Wazalendo bari kugaba ibitero muri iki gice cyose cya Rubaya hafi n'ibirombe. Ibirometero bari basigaje kugira ngo bagere hafi n'ibirombe n'ibirometero bigera kuri 25. Aha rero niho bafatiwe, ndetse bivugwa neza ko hanaguye abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Gusa benshi bakomeje guhamagarana ku mirongo ya telefone kugira ngo haze kumenyekana icyabaye, kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo by'umwihariko bakuru baze kwisanga mu maboko y'intare za Sarambwe. Bamwe bati ni akagambane. Leta ya Kinshasa ikomeje kuvuga neza ko 23 ikomeza kugenda yumviriza bimwe mu byo bavuga kuri telefone, aho bemeza neza ko intare za Sarambwe zamaze kwinjirira itumanaho ryabo ku buryo bisa nkaho ikintu cyose bavuze kiba cyamaze kujya hanze mu buryo batifuza. Nanone bikomeje kugorana hakurya mu bice bya Minembwe ndetse na Mikenke. Ubu tuvugana Maduba akomeje kwesurana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cy'abarundi twirwaneho na FARDC nyine nkuko bigaragara. Izi ngabo kandi z'abanyamurenge za twirwaneho nakubwiraga ko arizo zikomeje kwesurana n'abarundi ndetse na Wazalendo na FARDC muri ibi bice, aho 23 iri kugenda ibafasha mu buryo butandukanye. Haragaragara ibiturika biremereye cyane byerekeza Puezero hafi n'umunara, ariko izi ngabo za twirwaneho Amaduba agakomeza kugenda arekura amasasu menshi cyane yiganjemo aya muri za mbunda ntoya zisanzwe zikoreshwa na twirwaneho, bikaza kubangamira ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo kuba bazamuka ngo bagere hano hafi n'umunara, aho byaborohera gukontorora imihana itandukanye yo mwabiri abice. Ubu tuvugana Amadubu akomeje gufashwa na 23 ndetse bagaragaza ubufatanye kuko n'ubundi gahunda n'intego bafite ari zimwe. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye Elias Neva bivugwa neza ko yongeye kujya ku gitutu gikomeye cyane nyuma yo kwakira iyi nkuru mbi ya raporo ikomeye cyane y'ibimaze kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gucunaguzwa, kwicwa ndetse bamwe basaba imbabazi nibyo byaranze iki gitero, aho abasirikare b'u Burundi batunguwe ku buryo bukomeye cyane nyuma yo kumva ko 23 kuva yaramaze kuva mu bice bitandukanye bya Bijombo, Sange, Kabunambo ndetse n'ibindi bice nka Plaine de Ruzizi. Ibi bice
byose nyamara 23 irahari ndetse benshi bamaze kwemeza neza ko izi ntare za Sarambwe ntaho zagiye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagombaga gutanga ramforo kuri izi ngabo z'u Burundi zamaze gucunaguzwa izindi zigafatwa miri, baje kwirukanka ndetse bakura amawizuro barirukanka amasigamana nyuma yuko bari bamaze kubona neza ko intare zagarutse ziri gufatikanya n'amadubu izi ngabo za twirwaneho z'abanyamurenge. Ni inkuru iteye ubwoba yababaje benshi cyane bemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye gusebera mu maso y'amahanga. 23 yongeye kubakubita n'umubare munini cyane. Benshi bati gutsindwa ku rugamba ni ibintu bisanzwe, utakaza abasirikare ni ibintu bisanzwe, ariko kwica abasirikare bangana gutya nkaho bo barwanishaga amaboko nta ntwaro ni ibintu bisebetse cyane ndetse byagaragaje urwego rw'igisirikare cy'u Burundi. Benshi batangiye gusohora amaraporo yemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi akunda kugaragara ataka, avuga imyato igisoda cye, avuga ko gikomeye cyane ndetse yerekana ngo ibikorwa cyagiye gikora. Nyamara benshi baje gushimangira neza ko igisirikare cy'u Burundi gikomeye mu mvugo ndetse no mu mpapuro, ariko kuri tere gikomeje kugenda kigaragaza urwego ruri hasi ndetse urwego ruri hasi cyane. Abasirikare b'igisirikare cya 23 bakubise batababarira ndetse benshi bagaragaje umujinya udasanzwe. Niki kiri gutuma 23 isa naho iri guhana yihanukiriye ndetse noneho iri kubaga nta kinya bitandukanye nuko byari bimeze gifite bino bice itarabivamo. Benshi bamaze kugaragaza neza ko 23 n'ubundi yaje kumenya neza ko nta mpuhwe ifitiwe nyuma yuko amahanga amaze kuyiviraho indi mwaka yishyiraho igitutu akayitegeka kurekura ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ibice bitandukanye by'umwihariko ibiri mu marembo y'umujyi wa Uvira. Kugaruka Mikenke rwari urugendo rukomeye cyane ndetse n'ibi bice byegereye aho abanyamurenge batuye za Minembwe Puezero hafi n'umunara, aho hose hari kubera imigundano ikomeye cyane aho kurasana za Burende ndetse bivugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kumenya amakuru ko 23 yongeye kugarura uburyo bw'ubwirinzi bukomeye cyane ku buryo bisa nkaho za drone yaba izo mu bwoko bwa kamikazi ndetse na drone zo mu bwoko bwa CH4 zakomeje kugenda ziza kurimbura abanyamurenge zitaza kongera gukoreshwa. Abasirikare rero benshi cyane b'Abarundi basa naho barokotse iki gitero, ubwoba ni bwinshi cyane kongera kubabwira kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba bisa naho bataza kubyumva, bisa nkaho rwose ari ukubagora aho bari kugenda basaba ikiruhuko, ariko bisa naho bigoye nta kiruhuko kuko urugamba rusa naho ari rwo rutangiye. Mu by'ukuri gusubizamo 23 nyuma ku gitutu cya leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo kugira ngo hubahirizwe ibiganiro by'amahoro ya Washington, ndetse ibi biganiro kandi ngo impamvu 23 yasabwe kuva muri ibice nuko uko 23 yari iri kwa divansinga ifata ibice ndetse n'umujyi wa Uvira aribwo ibiganiro by'amahoro byari biri kuba, ndetse benshi bakavuga neza ko ariho 23 yaba yarategekewe kuba yava muri ibice kugira ngo ize kubirekura kuko yabifashe mu gihe cyo guharanira amahoro. 23 yarabyemeye ibivamo, ariko benshi bemeza neza ko ibi ari byizi ngabo z'u Burundi ziri kuzira kugeza kuri ubu ngubu. Abasirikare b'u Burundi bapfukamye amaboko bayashyize ku mutwe nk'uko babitegetswe na 23 bakomeje guhatwa ibibazo ndetse abandi bahita bajyanwa mu mabaraks akomeye y'igisirikare cya 23 aho defense zimuriwe, abandi bari mu bice bya Minembwe mu birindiro bikomeye cyane by'abasirikare batwirwanaho bari gusobanura byinshi cyane ku byo bapanga n'urugamba uko barutegura. Ibi byose biragenda bishyira ukuri hanze ndetse binagaragariza amahanga ko igihugu cya Kongo gisa naho cyifashishije igihugu cy'u Burundi mu gutera ndetse no gutsemba ubu bwoko bw'abanyamurenge. Mikenke hari umuhanda mugari werekeza ku birindiro by'ingabo zatwirwaneho, akandi hakaza kuba nanone amabariyeri akomeye cyane yashyizweho n'igisirikare cya leta ya Kongo. Aya mabariyeri niyo ari gutuma kugeza kuri ubu ikiro cy'isukari hariya mu bice bya Mikenke ndetse na Minembwe kiri kugura amadolari 40 yose, ibintu bitigeze bibaho ku isi, aho bavuga neza ko bakorewe uruziga abanyamurenge bamaze kumera nk'abafungiranywe bashyirwa muri karantine niko twabyita, ndetse baza kuzengurukwa cyane, ntibabona uko bajya guhaha, ntibabona aho banyura, ndetse basa naho bashyiriho amabariyeri akomeye cyane kugira ngo babe bakinjira muri umujyi wa Uvira. Ni ikintu gikomeye cyane. Kugeza kuri ubu bariyeri zimwe na zimwe zamaze kugenda zikurwaho na 23 aho bisa nkaho wazarendo zamutangiye gusubira inyuma nyuma yuko zari zatangiye kugaba ibitero bigamije gusahura izi nka z'abanyamurenge muri iyi misozi miremire. Ibintu bisa naho bitoroshye. Kugeza kuri ubu rero abaturage basa naho bongeye kugarura ubuzima 23 ikimara guhana yihanukiriye iha ibihano biremereye cyane abasoda
b'u Burundi bongeye guseba ndetse bongeye kugaragaza urwego rwabo ko ruri hasi. Gusa nanone biraza kugaragaza igitutu kiza kujya kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi wakomeje kugirwa inama umunsi ku munsi n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo ndetse n'abandi barimo Minisitiri w'ingabo ndetse n'abandi bakomeje kumusaba kugabanya umubare w'abasirikare baza kuri ubutaka bwa Kongo kuko nabo Red Tabara ntiboroheye mu ishyamba rya Kibira irabagabaho ibitero shuma umunsi ku munsi. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi avunira ibiti mu matwi akomeza kurunda abasirikare be ku butaka bwa Kongo ariko mu 23 ibacucuma ari nako akomeje kugenda yinjiza amabuye y'agaciro yavuganye na Tshisekedi kubijyanye n'idiri yo kumuha abasirikare. Ibi rero bikarakaza bamwe mu basirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi ibituma akomeza kujya ku ntebe ishyushye ndetse bishobora kuzamugiraho ingaruka dore ko n'amatora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa ku butaka bw'u Burundi azaba mu mwaka utaha w'2026. Gambi mirwano ikomeye cyane iri guhuza igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'uyu mutwe wa M23 noneho ibintu birakomeye. Intambara yavuye mu bijyanye no kwigarurira ibice noneho hagezwemo ibijyanye n'ibuye ry'agaciro. Ahangaha ho rero amaraso agomba kumeneka uko byamira kose yaba y'abaturage ndetse n'ay'abasirikare ku mpande zombi. Ubusanzwe ibi bice bya Rubaya ni ibice binini cyane bisanzwe bicukurwamo amabuye y'agaciro nk'uko bigenda bigaragara. Igisirikare cya leta ya Kongo muri rusange cyagiye kigerageza kenshi kugaragaza neza ko ibi bice bya Rubaya M23 ishobora kuba bifite mu buryo busa naho ngo budafututse nk'uko bagiye babyigaragariza, ari nayo mpamvu basa naho bagiye bahagaba ibitero. Tshisekedi yagiye yitabira inama zitandukanye aho yabaga asaba ibikoresho ndetse n'ibindi bizifashishwa muri uru rugamba arwanamo, ariko ababisaba akababwira ko azabaha amabuye y'agaciro nyamara akabizeza ibitangaza kuko aya mabuye y'agaciro siwe yakontorora nk'ibi bice bya Rubaya. Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje kugaba ibitero karahabutaka, ibitero karundura muri ibice bya Rubaya nk'uko bigenda bigaragara. Benshi mu basirikare ba M23 bakomeje kugenda bahangana n'ibi bitero kugeza ubwo General Sultani Makenga atanze itegeko rikomeye cyane. Ni itegeko yatanze ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari biganjemo bari kunyura ku butaka bagomba guhita bagoterwa muri ibi bice ndetse bagacucumwa ku buryo bukomeye cyane. Ni imihanda yerekezayo ikaza gufungirwa mu birometero nibura nka 3 kugira ngo umutekano ukomeze uhinde. Ni ibitero biri no gukoreshwamo indege. Aha rero M23 yakoze strategy yo kugira ngo ibanze iburizemo ibitero byo ku butaka ibone uko uhangana n'ibi bitero biri kunyura mu kirere by'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibi rero byaje gutuma General Sultani Makenga atanga itegeko rikomeye cyane ahangaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bya Rubaya, aho abasirikare ba M23 bahise bafata umwanzuro ukomeye cyane wo kuboroka inzira nyinshi cyane. Inzira zanyuragamo intwaro z'igisirikare cya leta ya Kongo bazibrokiye mu birometero ngo birenga 3 nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Imihanda igera kuri 3 yafunzwe. Ubu tuvugania ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo bisa naho byamaze kunetralizwa ku buryo bukomeye cyane, ariko ikibahangayikishije aba basirikare ba Kongo ni bagenzi babo basa n'abamaze kugoterwa muri ibi bice. Namakuru agaragaza neza ubwo M23 ya deployingaga abasirikare benshi cyane bo kuboroka imihanda. Hari abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo basaga n'abasigaye hagati. Aba nibo bateje inkeke uko bari buze kwikura muri ibi bice, niba bamanika amaboko cyangwa niba bagerageza kurasana. Nubwo bisa naho bigoye, bari hagati nta ramforo y'abasirikare babona baza kubatera inkunga kugira ngo basohoke muri ibi bice, kandi bisa naho M23 yabiteguye cyane. Igisigaye nuko bashobora kuza kuraswa urufaya cyangwa se bakemera kumanika amaboko maze ibi birombe bigakomeza kugwa mu maboko ya M23. Ibitero byo bya Tshisekedi n'ingabo ze mu baturage hariya za Rubaya birakomeje. Ibyo benshi bavuga neza ko Tshisekedi nanone ari gukora amakosa akomeye cyane ahangaha ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nanone kandi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ndakubwira neza ko hakomeje kubera imirwano, aho ingabo z'abarundi zatakaje abasirikare 2 bakomakomeye, bamwe mu bayoboraga urugamba ndetse bageragezaga gupanga uko biri buze kugenda mu bijyanye